Так, тонар, бүгін күнгі демалыш күні 25 число 5 ай 2025 жыл Бишкек уақытысы түшке саат 11-12 чамасы. Бұйырса біз нақта жол таңдабыз. Мен тамашалап көп айтамын ғой. Машиненің қороздары, бұқалар сатқан қатардабыз тонар. Бұйырса видеоның башы менен жақсы комментарий жазып қойыңыздар. Бақаласа иншалла біз ата-енебізге бір туғанымызға жана өзімізге ушундай машиналерди айдаганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Бардык биздин көрүүчүлөргө, бардык мусулман бір туғандарга тонар. Даяр болсоңуздар, бисмилла. Алгач эле ушу 5 четинен баштайбыз. Мен буюрса офистемин. Жаңы эле ушу 5-сектор боюнча видео тартып келдим. Видеонун ортосунда же болбосо арасында кыскача кыстырма кылып өтөйүн. Авто из Корея боюнча тонар. Бұл кеңсе ушул сиздер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Келесиздер онлайн аукцион, чай кофе бар, келип чай кофеден ичип, бул жерде мисалы эртеңки аукциондогу машиналерди сиздерге онлайн түрүндө Кореяда болуп аткан аукцион мынакей. Келесиздер, бул жерге отурасыздар. Бул жерде машина боюнча биз полностью көргөзүп беребиз. Мисалы, машинанын Carfax'ы, но Carfax'ы машина боюнча полный сүрөттөрүн көрө алабыз, мынакей. Бүт машина боюнча көрө алабыз. Ушундай 20-21 жылкы машиналар 12 000, 13 000, 14 000 долларга чейин келет. Мынакей полностью пробегтери, кыскасы машина боюнча толук маалымат тугандар. Онлайн аукцион эч жака лишний акча төлөбөйсүздөр. Түзмө-түз Кореяда болуп аткан аукционго. Мына ушул биздин кеңседе отуруп, сиздер дагы катышып, Кореядан 1000, 2000, 3000 долларга чейин арзан алдырсаңыздар болот тугандар. Бишкек шаары Жумабек 9-дабыз, Ош шаары Анар Төлөйкөн кичи району, Абдыкадыров 9Б, дроп 2 дарегиндебиз. Бул жакта Ош жана Бишкектин телефон номерин коюп коебуз, WhatsAppка байланышка чыга бересиздер. Чыгарылган жылы 2011, пробеги 221 000 экен. 38 500 доллар, 0500 менен 60-61 42 экен. 09 плюске ухабойка бар экен. Даже бронь пленкада чапталган. Байкадыңыздарбы? Юбилейка, так, ветровик бар, үстүндө даже люк дагы каралган, черный кожаный салон, бул жагында память сиденья, дерево ставка, полный электропакет, электроплавающий сиденья, кыскасы 5 четинин эң короз экен, карап көрүңүздөрчү. Черный кожаный салон болгондо дагы, так. 11-12 ай. Так, белый жемчуг болгондо дагы. Пожалуйста, мощный экен состояниясы. Сонный экен, даже газ бар экен тугандар. Эми элестетиңиздер. Бир мындай элестетиңиздер, айдап жүрөсүздөр. Чек-чек, па-па-па кылып, капкара тонировка кылып алгансыздар, Машалла. Так, канча болот экен, шеп? $1000 түшүп беребиз дейт. 38 500 доллар коюлган, дагы бир аз түшүп беребиз дейт. Алмашуу жолу вариант болот, Любой вариант чала бересиздер, жаза бересиздер. Акча кошуп берүү варианты менен. Жакшы экен, камера 360 дагы бар тугандар. Так, Forerunner, Toyota. Так, накта жол тандабастар, подножкалар менен. Чыгарылган жылы 2018, 72 300 миль. 33 900 доллар, 0772 69 20 29. Так. Там ветровиктер бар. Так. Кара свет, американец тугандар, полный электропакет, электроплавающий сиденья. Комплектация базовый эле. Так. Мындай нерсени өзү негизи алып эле салыш керек. Мунун кереги деле жок. Американ флагы. Так, подножкалары менен тугандар. Басы 33 900 доллар. Так, анан мына жерде Lexus'тар бар. LX 460'тар. 2020, бул дагы 2020 экен тугандар. 50 000 доллар коюлган, мунусу 55 500 доллар коюлган. Мунусу максимальный комплектация экен тугандар. Так, байкап көрөсүздөр. Lexus'тардын примерно базар баалары ушундай. Так, эми Forerunner'лердин ак светтеринен да бир-эки көргөзүп өтөйлү.
$37.800 2019 рестайлинг, 4 объем бензин, 48.000 миль, оригинал дейді. 0554 99 33 09. Так, ветровик бар, үстінде багаж бар, подножкалар мен, ондай чисто тоташқа лайықташтырылған дөңгелектер. Көріп отады клиенттер. Бұлар ошол бізге келген туристер оқшайды сияғы. Бұларға нақта ушындай машиналар керек та. Бұлар алып тұрып эле сразу Тоташқа жазы менен ошол Тоташты эле жүрсө керек. Так. Басы $37.800 қойылған. Нақта американец тоғында. Полный подсветкалар менен, противотуманка, линзовый фара. Так, $36.500 қойып тұр, дағы бір ақсветті. Мұнда үстінде багажы бар, подножкалары бар. 4Runner Toyota 4 объем бензин екен тоғындар. Бұлар азыр қадимкідей, жаңағы 470-570-терге конкурент болды. Бұлардың преимуществосы плюс жақтары туғандар. Азыр көріп отастар. Мысалы мұнағы нақта Тоташқа даярдалған машинеде. Мысалы высотасы дағы тө биік, қысқасы заряженный қылып шығарған үшін теп. Мұнда дағы бір қара светте тұрады. Мұнда мұ дөңгелек таластар, жана МТ дөңгелектен тағастар болды, даяр. Сразу кете өрестер. Машина бойынша шығарылған жылы 2018 TRD Off-Road дейді. Нақты ошо оффроуд кылып айдай тұрған машина туғандар. 4 объем бензин, пробег оригинал, 70.000 бе? 4 вода отключаемый, подключаемый. Идеальный состояние дейді. Без вложений. $35.500, 0999 97 48 38. Ондай подножкалар мен үстінде емесі бар, багаж. Қара свет болғанда дағы. Жылтыратып майлап қойыптыр. Соның. Так, ички салоны бойынша. Кожалардың состояниясы мощный екен. Байқап көресіздер. Мындай қырғызша айтқанда раздатка туғандар. 4 ВД, 2 ВД, холостой дейді. Мұнағы пониженный да бар екен, полный. Оффроуд қайдай тұрған машина. Подогрев сидений. Бұлардың әмесін білесіздер. Задний стеклосы отдельный түшет. Үстінде люк қаралған. Жақсы екен. Шеп қанша болады басы? Алмашу жолу? Алмашу жолдар бізге доплатасын. Есіне доплата қылып берсеңіздер болады. Арзанырақ машина болса, бұрса да біраз түшіп береді екен. $35.500. Так, базарыңыз берсін, әке. 460 тұрады. Ол астар тауыз. Так, 2020 рестайлинг. 25.000 миль, оригинал. 4.6 бензин, 4 ВД автомат коробка дейді. Сына $46.500. 0501 менен 72-72-53. Қақата жауық екен да. Так, Lexus 460. Сон машина. Тонированный. Қармазан қолың езі түшіп қалады. Так, кейін күнауыз. Rexton Sport. Бұлдағы мұндай даярдалған Тоташқа. Ондай нәрселерді қойып. Так, шығарылған жылы 2018 2.2 турбо дизель 4 ВД Premium Max деген комплектация екен тоғанар азыр. Көріңіз $17.400. 0557 25 87 94. Бұл жерде подвескалар полный даярдалған, бағы Тоташқа. Мұнда айтқанда көтерілген да. Так, подножкалары менен 5 ключевой доступ бар екен. Артыма мұндай чатыр менен жауылады. Корейстердағы шығарады есі жоғын әке. Нақта жолтан бағыз. Артына шыққанға даже мұндай подножка қойып қойып тұр. Үстінде рейлинг бар. Ички салон ойынша. Полный электропакет, электрокүзгі, электроплавающий сиденья, горный тормоз, мультируль, круиз-контроль, 2 ВД, 4 ВД, отключаемый, подключаемый.
Так. Қанша болады екен қолға тиері? $500. Қанша түш бересіз? Деп олар. Түш берем жақсы. Бишкекте болады туғандар. Чалып байланышып көріңіздер. Жақсы эле түш берем дейт. Оформленияны сразу жасап берет. Биринчи казайын болосуздар. Так, атыңыз? Нуралы. Нуралы шейхке жалып көріңіздер. Алла разы болсын. Так, Lexus RX 450. Так, чыгарылган жылы 2022 экен. 74.000 миль оригинал, 3.5 бензин гибрид 4 ВД. КПП вариаты дейт. $39.500. 0508 57 22 22. Так. Сплошной LED фара, линзовый фара, противотуманкаста күйөт. Серый металлик тугандар свети. Lexus 450 Hybrid. Электрокрышка, багажник. Примерно базар басы. Көрдүңүздөр. Так, 460-тан дагы бирөө турат. Так, бунун басы кандай экен? Слепой зона бар экен. Шак эле көрүнүп турат. Поворот повторитель бар. Чыгарылган жылы 2021, 4.6 бензин, 36.000 миль, оригинал дейт, $42.700, 0507 33 33 27. Бул жерде уже 3 линзовый фара, LED фара кетет. Поворот повторитель и противотуманкасында кичинекей үстүнө люк каралган. Бесключовый доступ бар. Так, мындай Хайландерді да көргөзүп өтөлү. 2019 жылы чыгарылган рестайлинг 3.5 бензин гибрид, 88.000 миль оригинал дейт, 4 ВД, XLE комплектациясында. Легкий Carfax, басы $30.700, 0772 17 70 70 экен. 17 70 70 деп туруп тугандар. Эми бир аз BMW сүйүүчүлөр болсо мен сиздерге BMW-лардан дагы арасына кыстырма кылып өтөйүн. BMW кайдан алдың тыйынды же кайын журтуң кыйымы дейт. Ика дейт го. Ика дегендер шуларда. BMW X-м пробег 244 000 экен. 2023 литр бензин дейт. Америка дейт. $40.500, 0502 56 96 05. Поворот повторитель бар, слепой зона бар, бесключевой доступ бар, память сидений бар, полный электропакет, электроплавающий сиденья, кыскасы автохолд. Массаждар бар. Массаждар да бар, полный иштейт. Полный иштейт. Үстү панорамный крыша менен, Панорама. капитанский сиденья. Как раз полный. Родной бе полный? Америка. Америка. Без Карфакс. Карфаксы таза экен. Өзү пробеги эле бир аз көбүрөөгү болбосо, мындай бага азыр действительно азыр Бишкекте мындай бага XM-дер жок болсо керек. Байкап көрүңүздөр. Белый жемчуг. Так. X6, X6. Бул да сизден бе? Чыгарылган жылы 2017, 167 000 миль экен. Бул Корейса, анда КМ анда. 3 объем, бензин бе, дизель бе? Дизель, автомат коробка, $32.000, 0554 04 20 024 240 экен. X-Drive, 3 объем, турбо дизель, 4 ВД. Но качественно караңыздар. Полный электропакет, электроплавающий сиденье, память сиденья, камера 360 бар экен, люк бар экен, черный кожаный салон, автомат плюс типтроник, торт режим бар экен. Багаж менен, шторкалар менен, видеорегистраторлары менен, өңү кара. Байкап көрө бересиздер тугандар. Так, анан мындай көбүрөөк туруп калган машиналар дагы бар. Lexus 460-тан кара свет экен, 2020 дейт. Басы $47.000 экен. 0553 20 18 18 экен. Так, X5 G05. Бул да сизденби? Сизге эмеспи? Так, G05 чыгарылган жылы 2019 M пакет экен.
3 объем бензин, twin turbo, пробег 80 000 миль, оригинал дейт. Басы келишимдүү экен, 0704 75 77 77. 105. Bir 50'nin tekereği olsa gerek. 50'nin tekereği olsa gerek. Белый жемчуг M paket eкен. G05. 3 объем бензин, twin turbo. X-Drive 4 выда. Так, жақсы. Так, мына жерде RAV4 турат. RAV4-лерде bir қатар көріп. Highlander екен бұл. Hybrid. Чыгарылган жылы 2020 экен, 25 Hybrid, $38 000, 0772 24 24 23 экен номери. Байкап көрөсүздөр. 25 гибридтер. Так, андан кийин дагы бир BMW X5 G05-тен бирөө турат. Так, G05 M50i дейт. Пробег 167 000 дейт. Оригинал 2018 44 чистый Carfax дейт. $43 000, 0708 66 77 70. 44 Twin Turbo. Свети мындай молочно-матовый экен да. Же бул пленка? Пленка турбайбы бул. Өзү өңү баягы синийби? Өзүнүн родной цвети. Темно-серый. Темно-серый. Бул пленка бул өзү ошол жакта ушундай келген, Же бияктан чапталдыбы? Полный электропакет, память сидений бар, электроплавающие сиденья, автохолд, мультироль, липстоктор бар экен. Так, режимдер, комфорт, спорт, антизанос, черный панорамный крыша. Так, 4 объем. Башка эч нерсе жасалган эмес, стейдж коюлган эмес, полный сток боюнча эле. Сток боюнча туугандар, заводдон кандай чыккан болсо ошол боюнча. Бир гана ошол пленка чапталыптыр бул жактан. Байкап көрүңүздөрчү. Бир жабып туруңчу, көрөйүлчү. M50i туугандар. 4 объем. Жакшы экен. Жакшы экен. Буюрса чалып байланышып көрө бересиздер. Бишкекте болот. Алмашуу жолу жок, вариант, обмен. Болобу? Обмен вариант болот экен туугандар. Телефон номерге чалыңыздар. Атыңыз ким эле? Акберди мырзага чалып көрүңүздөр. Жакшы экен. X5 G05. Так, улантабыз. Момундай арада 200-ыйларда көргөзүп коелу. $38 000 2000 канчанчы жыл чыгарылган? 13 экен, 4.6 бензин автомат коробка. $38 000, 0700 844 666. Так, жакшы экен. Мындай 4-7-лерди да көргөзүп коелу. Там мунун свети сон экен, Мо 4-7-ин көргөзөйүн, ошонго да кайтып келейинчи. 4-7-лердин баасы түшпөйт да. Ветровиктер бар, белый жемчуг экен. Сатылдыбы? Канчага кетти? 0800 экен. Ассалам алейкум. Саттыңарбы? Алдық. Алдыңарбы? Канча болду? 22 500. Машалла. Жакшы, майлуу сүттүү болсун. Шамалып өтүп турсун. Чарчабасын. 22 000 алып тур туугандар. 22 500. 2000 канча жылы? 2007. Сонун. Жакшы. Көлгө кетти, шакылы, машалла. 4-7 туугандар, мындай. Бул машина негизи ушундай да, жашы деле, карысы деле, любой айдай берет. Аялы деле, кишиси деле басы түшпөйт ушул машина. Нимминда. Чын ошондой, Канчадасыңар? 26. Жигиттер 26 жашында 4-7 айдап атат. Кээ бирөөлөр 40 жашында айтып атат, 50 жашында айтып атат. Боп кеткиле эртерээк. Машалла, сонун. Жакшы. Мына базарда ушундай жүрүш керек, Анча-мынчалар бар, катып, керсейип,
Жатқа бір чапсаң көткө, бір тепсең баягы коко тыйын түшпөйт багандай катыгандар бар. Мынакей болуп кеткен балалар момунтип эле шагырап, жадырап жайнап эле жүрөт. Эркек адам өзү тарс турс шыр болуш керек, берешем болуш керек тугандар. Алла таала баардыгыбызга ошол нерсени насип кылсын тугандар. Эң негизгиси берешем болойлу, тарс турс шыр болойлу тугандар. Буюрса Нарда Грей светинде Toyota 4Runner чыгарылган жылы 2022 off-road дейт. 4 объем бензин 28 000 миль гана жүрүп тур тугандар. Автомат коробка, 4 вода, отключаемый, подключаемый, понижайка бар экен, $42 800. 0700 менен 090995. Так, поворот повторитель бар, слепой зона бар. Подножкалар менен. Железный подножка, бесключевой доступ, полный электропакет. Кара кожаный салон, электропривод менен. Ассалому алейкум. Так, 28 000 миль. Таза кандуу американец тугандар. Так, бул жерде понижайка 2 ВД, 4 ВД, пониженный полный. Базар баа берип атабы же пока? Берип атат. Жакшы экен бирок машина. Чисто баягы тооташка, анга, дөңгө, ташка, кумга айдай турган машина да. Арт жагынан. Свети дагы сонун экен, Свети дагы сонун экен. Так, бизге берген 20 мүнөт соңуна келип жетти тугандар. Барыңыздардан Алла разы болсун. Кимде ким подписаться болбой көргөн болсо тугандар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Мындай ылдый жагын карасаңыздар эле Нуркейджи деген жазуу турат, ошонун жанында подписаться бол деген кнопка турат. Фук басып коюңуздар болду буюрса. Кийинки видеодо дагы колдон келишинче тартып көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Буюрса акырын мен бул жакта японский автоунааларды көптөн бери тартпайм. Корейсти, китайсти, американисти мактап туруп анан бир үйгө айдаганга чакан бир японский машина алып коюңуздар тугандар. Бузулбайт, расход аз, вложение абсолютно 0. Шаардын ичинде азыр пробка баягындай чоң машина менен ар берге азыр парковка проблема дегенде мындай негизи эле ушундай проблема өтө көп. Японский унаалар кичинекей, чакан, экономичный, вложение абсолютно 0. Любой жака айдап кете бересиз.